Kab ku da sa moto kan ku dil ha tira yo ma kab to bon ma sa lana akwala baniranga dunya ngo akwala banga ba te guruma amaka yo banyara la ya loko chekati azam paabati banam na zaduma wonam duka gasi wonte mina za sanyevle katon parta lan fe di ko puni kati ato kanati jinjimo puni de tes enfants de bien zanti samba nan ko di jimo kati pie wi bole inside tamale mami mu me gbo jimo kati chana yulum boni abu muas timianan sa kanan katar zungo domi timala one of the finest girls in town la passa ruma o yubiago pune o yulomboni amina pana pamiola so ne chang o sanentino marhabi katiza hadi bawon yene waso amina amarhabi ngomna okay some time ago ndanyara abanyara pam Facebook. I used to follow you. I don't know whether in Lankala friends because in Dibla Yara. What is the secret behind? Don't la page kara follow your ma. All right. So I lost your page. It's in page shangona. Why? In the past. They were personal pages. Okay. So ndablan feel the need to nzang mangu nerbala. Yeah. Okay, so currently I'm a page. Mal page, but the Dugu page in Yale. All right. Don't I think Canada maybe Tia is a Kazan Zan Seloma. Okay, so to the new Unazan man Seloma and Yenvo, so maybe I'm Chamshikupa level shell and then. So you'll bond la audio amina pana. Okay. Nyala dagbana. Okay. But I'm a young Kalanzo Guyon. So in Chang primary school, chagu demonstration. Okay. Kachang SHS, I could senior high, Lankane. So nka alma mater. Lankane. And kanang broadcast journalism at Tamale Film. It was a short course. Okay. Kanang fashion design. Wow. At IAT. Okay. Institute of African Art and Technology. Yeah. Okay. So ngoma zasa anang so why do you choose to to okay bolenye dudu before kankana ngoma so de dugunya la dagban de zoro du chef ni kurumbuna ma be dama ha arai pe yil kamne dagban yil kamne be yela du shell aside okay ka bole la dudu ngoma okay ama to nyakala la dunjong ma puna ka dan ko abjani ka zo busa hayi paga ni mani kayan nyaka pa ba jina jora dudu ngoma da nyala du shell ni benzal de be jarang mana okay da ba benzira okay ama sara yit luna la du ma puna ka nyaka ka pen to joy di pazon donc la dudu gun yen okay de zo da nyala tal hani jilikam male dudu. Okay. Oh, that's beautiful. So yon de zoya katinya kaso kamza ha timi places covered bokwara bandira. So what is the inspiration behind like bole jinjani kati decide ne agwaza hache dole puni ama nyini anche dole puni ma de pala kama actually tesiminsine dole bandir shema Allah manati temamang tiyanam da dole ben yar shanga den kan yin ne interselo ma kabdira. What is the reason behind? So ya mangle ninye biya ntable lan ya pa rabi la manayele. Okay. Tra bondo tabon pa olan kana na uzumo na mpa tabon pa ay ko gum bilma tabon ko rayina tabon pa min la dagbang kurle tanga de zonara tabon manayele orato zumu ko jora dagbang banzira katizira tanan zunzongne kum da ay ko biane di pala ya mwanda yanka handa karamilma di pala sam don wala shinkafa pala mami bien zan la dagban shinkafa ju ala karan kema kan mar la kara worsra it's my favorite food mbala don wala kan na kati yes I will definitely kan na kati zala ngam favorite mbala kan mar la kara worsra kan zila la benzira wanya ya pa amara nang de la kanson ko mandai chen nem do gum wana wow kanang dak pala ko hara kan mer pam kati junjang mane kan perso bjane ko ar shinkafa ka behra ka so bjane ko hara dagbang da kun pakal min kafa o do ay yang ban shaka kan nga bala nye fukpara korla la dagbang kan yab do bandin dani ko baza kore dagbang banjira ya la sanje nem min taba okay kamili
lala bindira ngoma ka zona somewhere in 17 years ne 2009 man da kan gon changa karam probostane o mi dan danyala black american okay aba nta hanchira yob ni mana san kan da ku ji halta kuna kan ma su ti yise ko kolam proba ma yela wala da no ya kan je ka pro ko lana bula gum su kale ko gum sa kuma kuma viva ka to bona boy na sa wow na sa ne ma ne yara la katelaro o sura yisim hala ko to bolle matang pam bla ko sura ko gisimi because wunda bon maybe ari mal balance diet like you anto ngubri shinkafa min de tap perfume rice ntulenda bala kan ngo perfume rice and was the aroma drano la too strong I zona ngubra no flana min ku kurbe hinma ka to perfume rice nan shinkafa ta de nan ami sani kan ko da saka dari ma an karam yayi ko inda san salin va ngon kunyele ka ku da sa moto kan ku dil haltira yo ma ka to bon ma san lana ama hankalin da na bi tahana kamala lagum sama nan malama so somewhere 2014 ma polo inte ya kan chang tamfuno to da shinkafa pula ban ko yimtilge da shinkafa pula ka bazan shinkafa tele jole I remember min so nda chan ka din da be mo so kam la kar mo simane kam voir ko yal halate ya wala ka ko zan shinkafa tele jole shinkafa pula da kak ban da tama but then it didn't occur to me that nangobin shazan parapolo ibn drama bargaram ma so Miami e take 2015 new TV station rakana Tambale so 2007 kan chang media school at that time ba near anaka nang dodogo so started TV programs nang da bayan tiya da kama da simsin nang baza zangan production na lala time maka dodogo yala kana su wow yara tu kamata nam tilga production zang di dagban banjira wure zamatu dan bargra dan kyar yaw ka traptilli so somewhere 2017 ma kan chang off air 2020 ma ka ku jata bo hansu he yuma balango zaha nabul nang lala kala banjira programme so no production zankpa mam excuse me to say me kama so no ptilge ben shata man let me say even just an idea on TV I nyam ka detenong le pentenong le petenong but it was strange that I went off air for all these years and so bezan la ben tete bozanka and I felt like there's something that ben ma do ko biene hadi kula so no ben no there's something that lab na tenang bane so 2020 ma kandala lab ptilge do okay kara yogi lala kitchen ma nyera kanun ko harban zirgo lala sahamawo amma taradir fila minute zura taradir fila kama ti ptiligi ndala malani nen labna tanan la production woma so hala ilhin kitchen ma dan man la studio la sab wow so studio kama da set up shama ka tamani ne kama di nan da bayi tam ptiligi kalban zira ko habo so amma nara na ban sponsorship ma kan zo la benzira ma because nda bor dan creative content in tem page shanga na creative Facebook me Instagram dezo ne to yanka handa kan mahal photo ne ma karam ya kan minun fang na behjile kan zamba na fu hanzo to la kan mal baharna ka nirba nyar la kayan kama ta so to ku saba nar pa yum tina obidi ya mo na wano ka titi ka kana ki jo ko di kar ko na ya mo na banzan ne non shema wo kanon pakale fordenne so it's been a while kanya pakale so dina de bien pakale ko palhato wala ke yelma dum pa a sector ma ba a zaire bien lana min pakale bien yes because labana honestly like tizaha ngbai kulbe nzo jire dum pa 10 years ni andi pakale banzira yes the wiapam la mazo kama anku yelmo to zamana kama bi folle so ngunya yumpi kama yalma to pasha ngunu to mi gban pa kahla dira yes be obe mi gban dira halo mi ne rebjane obe mi ne nyala sharan dira ni ba kanna insane kamil la pa kahla ko nyala zabra pam wow na pa jaram babu mi ne nyala ben sharan dira ama tanen yung dundwana yapa tanda zurna bra ko intam shinkaf ma ka tamzo ka pik pa kahla ba karan nyala ge ka ba ngbar ba kaman to sana tanda ba basra ba le dara kane iko ngbar mon ngonzan nan. Okay. So moving on, to main dali shedin ku cheka te jinmo nyala akan mana ne cho dudu cho mbalama yes okay so what is the inspiration behind lala cho abuli cha so ne ka te yule sahamo de tuning maybe organize diamant kulubala ma kaselo kana teacher pour ne kara chanven yalanga kala bandira cho tum fanzi fila shalma di
dalir she don kunyele nyami lala bindira ngoma na bargarma lala benjine ngoma na bargarma lala kpama ngoma ne twer yu aka ne bebe min redzira ngoma kati bagi min dagbon kingdom website she gbaza abdene gbaza ku sabrla dagban history ne mi ya kati collaborate yete zan kala bindira chuna din yanchaka so biabe mpa she ti celebrate the yuro celebrate the next year karatinya ben sha'ran zane bindir shanga din ke yu'aw kan nirbu tam ka ba min ribjane tam kam giye nan da exhibition min the distribution kama yanzu ura tataka bedir kalamda dan nan lamda bi hago fune da lirshedin ku chaka tiyan nan kalbin dira chu wow te sister o cheka um nyasam pament encourage so kam hale o gwaza high satlan kan de tunity celebrate through because born in Voshabam ban zangna bosu nang dagbang zo bane pam because on yere to ashel mama te bandir dira ayul zungo tenen ku dire spices man de taptama ka complete netishi bi patishi te doublement de taptama ka on yultin yakar tuni kama te zang sem lapsena te yanam da dir bandir shan kan tu ni so ku bien hal 100 years 120 zungo ninkuru wile bien hal 120 baza gangang nyaba kar ko peben shout bendir shout ndira den nye chuta zanzan titi so en so ka to vu kom kalabna amina pana na nyala mbe dumo puru. Okay, beautiful. This is Tamana Yara Mumbi Dumo Puni. Kayako Pansre Gande Kadamayi, Dwelle page, ma Dinye Guide group, TB TikTok, Kabi on Facebook, Table, YouTube, man to chant to subscribe Titi. Then go and check out the back program ka Agwaza handed to Nyele. Okay, so move on. Son to be samban kuni miano bang dan shella chomo mani nang dabse denke shadel ni nang le den lula selmingwali October 19th. Okay, 19th October balama desa bia pishi jen kambala nyele ya bia tina we bia pishi yen ka be bia pishi na yele bia tina we ma de kadagban lene okay, so sha yen bia pishi yen ka okay that's good. Don't have one dagban ma mom ya no mistake bambiani an correcta ya yes sure so this is 19th of October balama ya pro ka la jimo matien no c'est nan la manye chwana yel sambane wow tamala karatian titi am tilgla aspa kurgani halle ne zawon kurganu okay from 5 a.m. No, 8 a.m. Kurgani. Okay. 8 a.m. to 5 p.m. Okay, that's beautiful. Yes. That's beautiful. So then that oma uncle yar bandir shangoma design ti ambien shanga ke ko pinati entenan ni mane. To timala niya ne tutu bandir go tare. Ne so hami ti fun nang dele me yuno kam ka to joro dagban bandira tata ama ti be bolle me kala bandira cho ti bolle dele me World Food Day celebration ama lala dalir shete kumo lala dalir ma no ka tramal kapsil grag baza ka to joro dagban bandira tata do zo yuno ngok batan zo bandira tare ama den yam panya la ti exhibit la bandir shanga lala bandira ngoma exhibition ngoma ngona den yen yela bjela ka kana tinya ka to wahadu yulum pashel ka explain le ta ai le boarle ngwa den ha sheka na shil lamna te dile te sane te dudugulani be shabbaza ayen register me food vendors tumbe ni mano ko har bandir shanga mpa shel katin yare shanga kare shanga be busan kan to chanta dandi ama tin nitian tarshale yen yela dagban bandir yenga konko misale te tun to te ne tian tarla ya monda ka ja ya monda wow dezo den palma una aite borle ka chante da another exhibition tan lamden ya te tian zan la je varvare te bombole mazale je vashanga de nyi sadina bint bol ne shel sabra sa salam var sa maka sun kwale sa naturally karabre so silmis bondele no wild edible greens te malala asai sabra min sa salam var te mal je var
karanye de jirmina wad le kanere be mele to du bombole men zelzelle to tin sabsabru yuya ka kana katijela ngoni la jevaron de sallan wo kabengo de chimdila pam de la jare kana ance bambra shanga annajinya de zahatin benimane dunguna nirbo ke to ko exhibition to exhibit a lot of dagbam benzira karanye objan ka di konko de mbezo zahatim jen okay so sonto be yan kayane maybe din da mana pa un kalor so be oben kana la bon jiuma de tembala la shala yo ka kana de pune be agba ku fili e kama sa hanto kana de pune de kayore halban yan kana to ko habanzirgo ma so be yu wow ay kam na to ko banzirgo banura be yu to be kan yan ko en kana telhe ay ko en ka telhe ba sa anto tu sa ta kata patin yan tarbanzira shalma ka palaji so lara ayeni shabka tim bien ne ko habanzira mama ezitun ku meet normal vendor shabka be food vendors ka be ji palazo ko habanzira mama banam tiam balabe bugbaza hanyala bantiam ko sorry local food sha ankuri yaroma to bambi palazo ko habanzira ma ba shabnye local food vendors ka shapale to tagat ne la ban ko local food so dinya la amala a mini restaurant be akubila tamal da ngun ko haratu bane ka gba to ko borna kana free nyela na kana but then get him in touch with us first call him te volunteer for because I think kana tamala tin yangu ya ke kayan jin te kayan arrange ai be bolte kata kana dan nan chaotic ba so ne kware maybe bandiro karpala la local food mama kama andi yen so zan shinka pielen nan shinka pala min de tapta ba nan bangwa banu tibembi jimana ba tijavre okay tilala dominia jakam dinum fum biane dum fum ko biane ngoma nan yeto suulu kasu yete la din dahi ngoma katbaza ko zan te kala bandira zan wasalo ina mun fun su dama kace tin shi hashal ngon nirba lan lamale dagban shinkafa du'ur wace ko haragba bale restaurant ne so there are a lot of venues de bien que nan to zan la chang ntino wa ke chusi ya chana yang izan la bano ma zan selo to duduguma bela chwa wow dimbe chwa ka tafum til kama ne yela yuma tarangarla nan la chwa kati yanzuge tejentele ya ngun sutuzo tramal taget ma kaliri shaplo de mal pol karakara katelira yatna to payo ozo o basambar mana ba fora nan patin yem tilma an to shaplo de baraka to ba kana tamanam ya yan rupfuliya yes durwa da kana biya kala tele ba kace space wa guys do to pule now the sakara inshallah rabbi da ko fule so katele kama to to le ya ai to to pa ya chu anazo ishila tan nan le o samban mana ko miti yala mam pahe teniye ne kama da simtin da rinja bin sha'adan nan da yunu kama to bu na ti zan la karan malla kama ti zan la mutan pashal police park ni ma excuse me radach ni ma karkana nuna ka ta kan kar ku tolan nan pashe yundin kan nakati din yang te kachu anan yel o inda nan la da villa ci an bazalan nan na min ptilgele mpashe ka tulan na ptilge mpashe ka gupina ptilge de nyela bin sha'adin yanzan dagban har ka tinan kane karana celebrator to tinye nyam kama ta zan nan nan manu so the one kama maybe item mania di kulpan yab chwana ya into zan la chang different na shel yin sambane tagbala that's beautiful so I any kitchen ma locate mat chwalo dem polo karbe dinan ka so ibo ne o kanati di amfane ibn man so ai ku baga chugura na about nan kan chan la tipole filling station se bien ka babondel zen ne pam ni le jero filling station yes yoro ma ay ko le ha lo zo on bel fa en chan la tonu bel fa lo zo on junction se bien ka babondel ne muro junction ka symbol ze amin scientific herbal clinic yes pam mili ay ko ngol gna keda den zanga mi pi la sun suma babondel man gbalan gwang shukru se be ni ma do yilo bonal nur islam minu islam ma ko tabla den tahle mbayang mbeni wane mi ne rofon yala tula nan le ma a studio ni yari kan kama yanzan la ko habanjira la sahama so karatun nan la ka studio ma di legi de dugu don ko habanjira go so I in the moment is there any sponsorship maybe so shabian ntabro song ne la jimoma karian kana mama be I dos ku ya dinan ka sona be samban kama course ni o tap son la jimoma so dan ko no to dol kana
ti mali sponsorship bor sponsorship kama ne yalama yati nzo benzira tare zamatu min yangan sungo kayen tar benzila kayen tare be kayen tar benzira kayen tar benura yimini kama hala mama no ko yin hil arab surguna de tekul ne dama yes so sim dem ko sim sila dem tu kama ta ne zamatu songte chapun songte amata na bor song okay dagbana yane pago ka kapanyare so zasi he disariti nang tinna mal nyane titenzo la ya mondongo tinya song sampai tutun to tezan dagban bendir shel pai lang zan shel pai ka zino kam ni yare zino ma wunyi mpasha sa polo kanye shukuru bla mbeta malungu mpasha kote kana telam ya monda otule kalam sanji mpasha li nable chinge katu do bandira ma pai pata gbaru yulala ama ti yana na basa ama chaka ti yana kama bandira yengama dozo song samuna to bora umi kamian song ta tamala tangala me kala la nerba okay so and to boleti so that mun kamian song on to bol la particular number ma ka izon song samzante so number manyala 024-620-7738 024-620-7738 wow halbadi ku pala la arka bona song ta tutun rent canopy ne ma ka rent ko si to bor sound ne micro de za an ko song ta ben shine okay so dindalo ma durlema konko activities into ko nyalbe itimbu kama maybe bansi bayan tukana antena kipre ninsalma maybe din kwanche ka nyasam paji ma punu karchana be de to ko nyala bandirgo ma konko activities ko nyale so these are game shell par punu zama tam bien zama ma dagban zama tam bien ba games ma tmalanya ntatanu dagban games okay kama kuraya kuri jenje Brian nang de shele ko tolanti le kiji akate ngana yes now you could this happen mama yan tam le ma de yu mama da nya bita zara nang de le so tamal niya ni to to bonirba ka banung la kananche simpa maybe ne ampemin de tap donc ya dagban zama now you could is that wow kan de pun yale ma sister ma she's doing a lot because la onku boy din shama wallahi pambien pa 20 years today kaba mila demo ma dennum ko bonu zan labs na biya guma pune ka nyasem shelton da dire dama ha karla labna and that's beautiful the Trinity United tap song dem ko en chekar champion yalanga zan anti tizasa so munun ka poebe maybe an kuma yeto ashena zan pa ka ti chapse jima so ni am fuwe ne poso kam bam pun tapre song de ti mun kam jolti TikTok ne Facebook ne Instagram ik pansebu inchaka nan da ben shanguma ne raptille katichi kalan laptilge yama wanda ba tsahna kama sonu linya nan da ben shama hali mami kadabjem malwa gba la dabjem ma pansebu yanchaka kala la dabjem ma I comment pangsirma yes kan fura ka parwon kan jolte TikTok ka appreciate ka pangsirma mfu ka pa izaha won kampun donate ti kala bandira cho shatan yam fumoma mbamini yam fu yasham sunu to ku sene la shaka aziya tsahara mpashel mba anda kala akarama mbala yakara agwatun ku atin be shaflo to ku yila la aratu bambo mankam nawzo dagbamba wow mpuya ka pa ya pam njene mvolwe yedin tona ka babwal ni mvolwe yes ni lan collaborator with soma yidana new ko mali website ka babwandele dagbon kingdom okay o songa pam wow because because na ko mala strength I am mala weakness because so yon complementi a strength ma weakness ma pulu on degi lala organization ngoma de ben shanga o de kane de regime ni yom nerba ka banang of course so on passe mi no be duma ama still appreciate ka kumini kama ndi en yolande ba kabana la la so on pu ya ka pa ogbaza pam okay nambaba mba prabu obela chaka bolno ataya base okay na on saba lara pam okay so niko bona nan she jonyame sonto be sambanne perlatin yadda gbanmazo ka obum tin yel shamoma kagbana mini orete pajima pune kar chang
arbol Southerners maybe ban yini polo ka kana ti jipiongo ka boire la local food mama an to ku yelle biela in English in zantba ka yel dabselmani en lu dabsel shele big ba it masa kabra kana ka ti zati dile anfano. Okay, so if you're listening to me, we are organizing a traditional food festival on the 19th of October at the Chegu Nas Palace. This is to revitalize our lost recipes and crops. A lot of edible fruits are in the world that are unknown to you, that you would love to know. You should come on that day. You are invited. There's no fee to pay. And there will be food distribution and exhibition. You would definitely want to learn on that day, and you are invited. Yeah. Okay, that's beautiful. The pair be samban maybe ka yulo ka akore choni opumala yidana ama o my sisters ka ku fiel ko nviesha mo. So din da ma edi kunya ntwi nya ka go bor pasar bla din da ha to kana chana yile katizan hati dila anfano ma so ne pour ka papa na to nyesa twena dumo pune katizan fan den benzanti samban ne ma de zon pense so kam jandi dimeso na nzanti nya via pa 19th October kida kana yab chana na yil samban ne jimati en piliga kurgani asaba nzan hal ne kurganu zawune ne diama pamya la din te biene kamandi ankulmi twara tem biene be eren tenda ku diamne te bilen sa ampemen de tapta moma bukuna la benoma de chekati te mal sudu kala fe beti nyingna puni la local foods moma ni sale dirle wallahi a chapse eren jor chacha changadon ku bar to pumpoma de zon pang ne sokam jandi na izantin ya via pa 19th October kida kana ya chwana il samban katetizang la lanfa ma zanti solo dezo nizankengo kapoti system anu sa pamto kana dumo puna kapu yibambe samban ka dolti jimo sa shakam yene cheka jimo ma benwa yirbe dolti tinan ko to nan zang tire ugulum bona abu muaz na cheka ti bir ka reviara next week tinya la bayan labna tilan zang jimo tatawo zan tinya. Assalamu alaikum.